te fia fa talofa ya ile mai moanga asio tanto tunu le nei fiafi ile nganto samonei ya ona yo tanto tangato lo mau mai le nei por kala me so se tafole la langi ole alava le au nanga mo mai ai ile ngata ya olunga le TV tasi ole YouTube ole Facebook ole tanto malo fa be foi la to lo mai mo mai lunga le tanto Capital Radio ya e Wellington ya fa be foi male tanto ET live ile mai ayo to favor lo fi awe pe ona yele nava yaso ya ole so ongale ne ole tanto por kala mi fa betoa fa ngapa lota lua o lua limba santu fa sia ele WT media fa pa anga mal ofisa ole komisio fa ngapa lota fa se male lango ya ale TV tasi ya ole company ale sivafi ya o mfayon awina tuyo moto lawa ono ole fisoa soni mai ya ole UK International Development Fund ilona fa tu peina mole toile fa fitai ya ile afionga ile komsina operator ni samonei ole foi wa ma fa tese tuai male afionga ya to ole payroll so ava ai ya awase fa popongo le tatu por kalame pe ona yai ya ile ne foi va ngole afia fita lo fa to le pai ia fatalo fatu se unga mai vasa ili nei vai ngole fiafi to fatalo fatu fo ili mai mo mai ele malo le tunu ia ile tato por kalame malo lava le soifua manuia to le pai ia ngadwenga fo e pe ona yele nava yaso ia emanatu ia tantu tele yo o tolanga pe ona ye le aunga mar fa mo ngala vo tatu por kalame ngadwenga tatu fainga pa lota pe ona ia ile nei vai tau fa nga solo ia au le tulanga foi le pe ona ia ngadwenga fo ia sa ngapa ti ai mese lava ia le tatu vai ngo tu stala mo le tatu vai ngo tala fo pe ona ile nava ya so ia I report lava sa reportia ia e fa tau lava fainga pa lota pe ole mata po mo lava la ia yo nei vai so ma vai man to fo vai so le tas ina wa umana restara ia suita va yo na solo le mal vai so ato lava le na tu mai moni sui fo ia to fa wi tu la to swafa yo le la mata wa to le wa fa la wi lo mele office fainga pa lota ia le polo inga fo ile fa pe mai to tasi lava le sui le ua ave itua lona swafa ia po le sui tau va foi le fionga ia vui se na fo lava masina moa le la ua to fa ui itua lona swafa lona winga le la ua pa u mai le se la wiva se fulu ma le tasi sui tau va sa ia ile se la wiva se fulu sui le wai pe ole tu langa na le sa va ia ile va yaso to na ia o fa nga solo ia le fa la wilo ale abanga fa bo fa ia le fast ia pol fa jo le to sa mo utasi ya pe ya sa to withdraw ia vui ia ma fa ilo mai ya ile tato official commission fenga pa lo to mo fa mo ngai pe la na yele ne fiafi wa ta sele ulo tonu po le a tonu se mafuanga a pe ta sel mafuanga le to tau mata watu ya ia lava o to fetu na I wa to lo esu yo le fast na ta mo e mai na le tu malo ya olala o to fetu na ina ia ta silava de la to sui fo ia ta va mai ia pe la o le tulanga na lo fetu na ia ya wo le vai nga wai pe ona ta wo se mun ta fa le vai aso to na ita to por kalami ya le ta to periota le ya e ma fa ye lava ya o se su yo le a to tu wala lo ya no uma fi ang ya e sa wie ma lo ai fa la fa mun ta to su le ne to sanga ya pe o le sile vai nga va ya pe o ma fu ai le tu langa a o fa la wi lo ya pe ona ye le ne vai aso le fo sa ya le vai nga fa bu fai ya ale sa po le sa mo poto ya sa kaleva ai toi ma misela ka vai toi le fionga ya se ula ole minister ole mtanga wenga wa onga manga nu I ole tu malo le wala tau sifo me motele sala fai le sa tau va mai ai le fionga se ula yoane ia le la wa mata wa te fo ile le lisi ina wa fa la wi lo ele o sa we le swafa o se ula ia le fo la wa fa mani wa le te tau va ia ta tere lo pe sia ia pe wa la fo mai ia la na ia fo ia pa ia inga sa fa pe ona tau va ia o le la u pe to lo ia suina la o ta mo mai na ia la tau sifo ia pe ona ia la fionga se ula ia wa le tu langa le tala no ia ia ole mai tau mo tanto va ai sa ia le nava ia sui fa la bulo va nga fa fai ia pe o sui la ia le sa misi le tato mai tau ia male mai mo fo ia la tunu ia fa nga solo ia la to fa la bulo ia pe fo ona ia le sui ole va fo no ti ia mo usi
ia sa leva ai lungo le lau fo ile ina ua whaanga solo na whaala loa sui la tau wale siupi ia sa awaya la sa matawa tuasa awai ia mau ia ai o le turanga fo ile ua le oto e tamo e mai lalo le sa mo ua poto ia ale ua tau wa mai wha sui tau wa tuto tas ia ta serero foi pe ese awa wa ese ala ta wa ye loa ese foi ta milonga fa por kiki la tau ya pe yo le fa ngale na le ta ta mo fa ai na le fa ai lo to ila to sa ta to le ai fa la lo pati ya au mafu anga ya e matele o lo mafu anga pe yo na yai le sa ta to suya fa la lo ya le va nga fa bu fa ya fa to ile to sa mo ta se le fa nga le ngo ma to ya ale bena ale ele i va ya bo fa ya si u fa ta tele o to va ya le fa nga fo ya ale bena fo ile i fa alinga ma road show ya le o lo fa nga solo le ale va nga fa bu fa ya le ale fast ia o ta tele o va ya o tele o lo fo po la se tulanga fo ile po ya na ya fo nga ta pe se tulanga lo fa pe ia al me ai ta tele o va ia le fo ia misi fo ia ta lo tele va ia ale la to wi pe na ona ma fa ilo tu lava ia o so au tato sui fai pule le o va ia la to fa ala wi lo ia o na ma fu anga ia sa ili ane oi ia se tasi ia o va ngata wa ia le mai mo ngalo tanto wa tunu le nei fi ia fa ala wi lo ai ia atato anava tau va nga fa bu fai pe ona ia le nava yaso le sia va nga pe ona ia atato reporti foi atato telefo ia ma tato news le neva yaso to le paio tato court cases foi i o fa nga solonga le na o mata bu tau fa masinonga mo le va nga foi le le na masalomia ma o la tau fa nga pe pa fa na e restarai o la tau fa nga foi pe pa fa na e fa ia la tau tu se folau o le vai so la le na tea tu se to lua le na tu la ilu mal fam snonga ia le la o to lo po ona se i fa mai ale le ia molianga ale o leo e fa sanga ile to lua le na fa pena tu la ile vai so ma vai ai o le tu fo ile e ma o fai foi ona ua avele alia ai o le whaonga o pepa whanau nei e restara i le whainga pālota. Ia ua maua tuai, o lena whaonga fo i pepa whanau nei, e whai ei tusi folau. O lona winga, e ese umalaingoa, ese malaingoa le alu ile tusi folau. Ia pela o le tūlanga matautia na ua avele le whainga restaranga nei, ia ua maua tuai loa ma ila tau yo fa onga tu si folau e fa ya si matautia ia mai e soli tu la fono ole e le fa tanga ina la tu la fono tu ai nga yo inga mana tu fa nga tu le pai leta o le official fa nga tau fa se ia a fa nga solo ia le nga le official fa nga palota ia masata o la vela fa nga kom sina ia ele alo la vela tu la fono ia wa ia la va ia tu la fono ia mo ila tu e fa ia nga nga ia ma fa nga tau fa se tau fa vale mantua seu e foi e tolu lua le mai upolu le na tula i nei pia ai to tasila le savala au motele sla fai no wingo le foi la ele tanga tama sava ile e filo ai i le faonga ina le o la to pepa fana fa nga se tu so atono oni vai nga sa la to le ma fo wina e silio na ngo ngai tu la fo no official commission fa nga palota au le tu langa le na ia wo oia tatu court cases na pe na mai mo mai ele atuno ia wo le tele la vo disi fe me fai de ke ia se me tu la fa pele mau le mau ia o le ua fa fonga melu tatu atuno ia le tu langa foi ia wa ta o to le mata u po le vai so na te nei to le pai ia mane foi lo inga le ainga tu stala mo fa sala la mo fianga kom sinda ia o fainga palota man tu foi o le na fai ia le felo inga le sa fa tulanga fai mo mo vai so foi le sa fa nga solo ai ia por calambe ia te ile i ona ile ia manoa le fianga foi kom sina io na nga i mai lola ia le la sa ta to felo ai ile vai so uma vai ai o le tulanga le na tilifa ia le felo inga le
ona ole sa ia i le whengainga fo i le sa tau na tau whai mali lie to so whengainga o le vale o le Joas por whala tonga lau tu stala ia ma le komisina o whainga palota o i lalo la le malienga le na o lo o iai nea ia inga fo ia ina ia mawhai o na so longa le iai le whaatinonga ai meise le reporti ina le o ai mai se le fai o reporti ia i le whaangaso longa o le whainga palota pe o reporti fo ia reporti le mea sao ma le mea moni e tā ua ia le fo ia whilo inga ia pe o nei ia le vaenga ia o le whaanapu tonga tūstala le atunu pula soso tūstala ia mala whingor komisino whainga palota a le mai mō mai la le atunu ia wa le sa mō tatu whaatala noanga to le pai ma le a whionga foi le prestene ia o le soso tūstala mala whaasala lau le atunu o tausanga umalawe whaatuna le palota te le atunu ei la va no e fai o onga mo tūstala o le mo o foi o le whainga palota ia pe tai ele la va tu ia le whionga komisino ile o onga le sa whaatino le ele vai asolu tona ele tano ia na tatalo mai e mawalo na va no ma le vasengo tūstala fasan laule vai asola nei le la ele felo inga le aso ia o le wha amala mala mai na la va o le tatou pitola au ia mala la tau fit pitola au ia mawhai masueni awala me whai ona whaaleleia le tātou ngā lulu e whalangang mai. Mana tua foi o pālota ua tua nai sa iai lava nai issues sa tulai mai. Ia o le lawa, iai lewa noa po le lao le nei. Whaatino ai la, ia le fau tātou whaalongolongo atu whaasoa mai lana a fionga. I vaenga po i lele e pito ngā whele tātou ngā lunga au le mea tā ua. O leo wata o tole tātou whiangainga po se o elis whiangainga ale MOU o le lawa avatu ia tātou le lako le lato draft le whilawa Yesu inga le au mai te tonu le tātou wasenga le lawa ta atia atu le lato office e pe ona tausa a whafonga po iai i o leo le a ave le lato lo ia se sila iai ia pe tal whiangai suinga i o avatu e tātou a au mai foi ne suinga e wa toe fono foi la i o le whala potonga ia pe tal whiangai suinga i wa toe au mai o la e whapena lava ina ia maua le ngā lulu e whalangonanga mai ma le whawhaingo fio na tātou ngā lulu e whaatas ele iai se whainga whapea mua ma tau lia foi o taimi o tua nai o tātou e sa vali e o sue ia ai whaaftai lana ile tō whawa e fwene le lana fionga i o leo a maua le tātou awa no i aso lulu uma lava tātou te whailoa e me lana fionga ia po a fwene whaafisili au po a fwene vaenga e fia whaasoa mai ai ia lana fionga i o te loa o se awa no whaaulo lea o se awa no aulo lea mo tātou ona o le whaingatā ona tuli o ai mai se ale taimi nei o lewa uti taimi le tāpenanga le whainga pālota i e tā ua le taimi le komisina i o i le whaatinunga le pālota ia lewa tatana le avanoa mo tātou mo le whaaftaila na fionga ia ma le ofisa foi ona o le whaamoe la whapena ona tātou sāvalia foi a nga ia tuai whainga pālota o le whaamoa lava e ave i vaenga foi e po o media taua loa o isi vaenga ia whapeo mai tua mo plokas ma mea whapena ia ele o ia se tilo fo ia le lau a aver whaamomua po ai lava le media mai whafo e tau o le media tau a loa po ia o i lātou nai aver whaamomua au mea ia plokas po i lātou ia whai solo live ia whaamaluru atu ele se mea mau atu ia mātou o se whaatala nuanga manino le nā mai le sunga le prestene ia o le asosio tu stala malau whaasala lau le atunu ia le tu mai tai po le sunga ia langi kirsoma ia le asa mai mo mai le atunu fa mal malama foi ia niso vai ngole anga ia le tatu ngadwa ngala utu stala mala fa salalau ia il reportina ia o tatu finga palo tai pio na ia ia ile nei fo itu sanga le si vai ngata ua le sa o mai tawa tu ile so nga langi to le pai ia o le tulanga fo i o le tu ina mai le komsina mala ofisa finga palota ia i lalo le asocio le vasengo tu stala mala fa sala la o ava no fo i
mo ila to fo yo ta to media malanga mai fafo o le tulanga tā ua lava lena ona o le awa mata watu pe o le la anga i uma mai lava ia au fasalau ma le au tustala mai ui uma mai lava i lalo le sosi o le tulanga pitusili lau na tā ua lena o le la va ai ai foi ma tilo le ia sui o le asosi i tu ainga au fasalau e man to foi e le tu ainga au fasalau le wa e mai al taimi le nei le fa nga ina le fa ingoina fa Britania mo meu bloggers ia bo le fa samo ia mo le vainga foi le no fo ia e faali ona manatu le ini pui ona manatu ia e pule lava ia i le whaatinonga o lona finangalo mana whamtalanga e whainga e peo o le tūlanga umai le aia ia i lalo le sila le Jaws ia e maise o le MOU le wae te loa seu pea na ia se tasi fo o li i o lo whapena mo lia nei matao fia na malanga mai New Zealand ia o ia la le la vea i lalo le toinga le o le blogger o stasi po la vaengo i lalo lau vaengo lau bloggers ia ta ilo seu po la sau whaasa mo tono o le vaenga lea e mana tua o le vaenga leo le ua lia e mai le vai tau le nei ia iono le sau o le fiso ta inga fa teknolos ia wa kele au teida wale ngi me fa ia ke ya le wa faila live fa le yo manatu yo ngai le lo le pe na ta wo pa pui ia ala wa kwale fa le ngai le si tangata pe va nga fa pe na le ia e sila ia le tatu o sosi ia mai e ilo fo ia le tatu o sosi la to fo la to mai ta sanga fo le fa yo no la to mo ia media pass mo le tatu whainga palota ia o le nei fo i tau sanga o se tasio vaenga tāua ma se tasio vaenga le ia o whaanga soloi ia le tātou palota le nei tau sanga ia ma o le mawhailava o na maua lea vanoa o le asosio tu stalamara whaasala lau ma le awhionga kom sino whainga palota i vai aso tai tasi o le si tu le leilea to le pai o le tu le leitele na a maua la fiso ta inga ia o le afapeo ona au mai fa mtalanga sa ma fa mtalanga wale la sa sa mai lava tono le komsina lo fisa komsina o fainga palota ia male a le e lo se tu inga reporti fo ile o le al watua le reporti la to ia o fia file reporti pe ona ta wela wa nga le a le se fa maoninga mana tu foi o le autostala lava ia ma atatou nei Samoa la wata oto le ia la fua e ta lima inai ia le whaatinonga o tātou ngaruenga le nganga le kalongo koe ia mawhanga ka ko whaipāna ma o mea le ko whakoe le la ako mai ko international media i ko kongo Samoa ka whainga pāro ka le ko kisira ia me le ko Pasifika le ko whaipāro ka ko ia kongo ia whaipāra i mea ia peo mi keise o ka ko la inkarisio mai e kaunga ui ma mai la ro fa malu o ko la fionga ya mako ma iso kle mako passes e ala wo la ko e li poke kaunga fa pe nga ka ko ngalu ai lo sau i oso mai lungo so mai la yo kale lo kali boi kali ya o se vai nga ta wole na e pe ona ia ile filo inga ale asosio tu stalla ia malau fa sala la fa pe foi ia la fionga kom sino fainga palota to le pai leu te mana tuasa eta o le tatu por kalambe le vai aso sola ia le tulanga foi le o fa fita uli ia sa tupu ia inisi foi fainga palota to na ia ile anga ia tu le tangata fai palota pioa o ma fai la paloka po ele ata le fa nga ina le telefoni te be ola lu to no fai palota ia nga kanga le wa usendi le komite le suita vale ke paro pesen sa o suita va ia ole tulanga tawel na maua foi la leva no silingi ile komsina fainga palota manino la vale sa no ngal komsina le fionga to le foa fa mai na sa no mai fa pe lalo lava il telefono fa sa e sa ona ave ni telefoni tono rona winga mana tua pe o fa fita o le sa tula i mai o le na maua ni si fo ia no anga i ma ave la to telefoni fainga palo te taluai ia ona pu ele ma ave le ave ma fa morning fo le ia
atama oe tupe ma. Kwa vakulea kai pe me venga ia ole palota le ma oe ia melo tupe ma. Ya lela mo manino le sau noanga le komsina. E fa mole e fa asa. Fa asa. Ole tau ole na ia ile mai mo mai la tunu utulanga ia e be ona ia le na vai yaso ia ele ngato tatu reporti sa reporti tatu telefon. Ia ai fa pe fo I felo inga ia ale asocio tu stala fa sala lau fa pe ai ia male afiongor kom sino fa nga palota manatu ole asolo ngale leili tatu nga lue felangolongo mai ai ia male official commission fa nga palota wa ole a mawalava ia tatu felo inga ma le afiongor kom sina ia ivaya so tai tasi manatu le tole pai ole a face ta malolongo pupu ona toi tele mai le. Toi fa talo fantu ile toi tali mo tanto por Kalambe fa nga palo taru o le mai pe ona yai e so na fa poponga le nei foi vai ngole fa fita o le vai nga le a o ye le tanto por Kalambe ya ole a tau mo fa yai ya e fa ai lo atu ya tanto sui tau va ya o itumalo ya mafio anga fo yo lo itono le tumalo ma le tumalo mai le tumalo vai mo ngatasi lua tolu fa ia ole itumalo fale ate tasi o le fa ia fa pe fo imale itumalo sanga ngai tasi o le fa se furu male lua ia tato itumalo le ole a mata tuai ia le tato por Kalambe nei vai ngole fia fito lo watu ala to suita wa mai on resitala ia ole fa inga o tato wa resitala ia wa mai on fa tino ina mole nei to sanga ia ole wata pena mole tanto fa inga palota ia mata to suita wa ia ole a failo atu hi olantu swafa ia molantu wata a wala foi mai monga so tanto wotunu ole ni lava tau mafainga ia sa tau mafaili tatu ofisa ia ina ia matu sa ilinga ia fa pe foi fa monga ia o swafa ila tu sa tu ina mai ele tatu ofisa le komisi ia o fainga palota ia ole atu ina tu le ne feva ngole fiafi mai le tatu tu malo vai monga tasi o afio anga ia e ofia ifanga li o vai lele uta le tongo malauli. Ia o sui tau wā mo le whainga pālota le tausanga le nei, whatali to fele milovale moke o le SUP. Pāunga te o mtāvui tale le pāunga, fast. Sa whai o sua sele independent. Sula mānaia whetaiai tau ili tui vasa HRPP. O le tato i tūmalo vai monga lua o a whio anga iau whiai mo taa uta to o matangi, vai ala uta, vai puna, le vili, vai vasetai, ma vai vaseuta. Ia o sui tau wā mo le whainga pālota le tausanga le nei e to o tolu, le na tai Victor whaafo i tā māpua le HRPP, niu a folau whau le ngongo pātū Tanielu, independent, matama le tā Taimang Jensen o le fast. O le tumalo vai monga tolu o a whio anga iau whiai whaato ia, o vini, maangao, maangiangi uta, le lata, le tava, matau tutai, matau tuta, o leo ne, vai singano, vai lima, bawala, afia malu sisifo, papaloloa, papauta, tanu ngamanono, tia papata, avele, na whanua, tanu maleko, malolo lelei matia vi. To a wha sui tau wā, mo le tu malo le nei o vai maunga tolu e au fiai lau te muia we le se wā ai SUP, nonu la ulu William Mawia, fast, silinga tusa alo sina ropati, independent, matai o a li iseu fiti ai masu o le HRPP. Mai le tātou tu malo vai munga whā, o a whio anga iau fiai le ufisa, moto o tua, o malifa, le fifi, a pia, Lalo Vaya East, a Ayo Niue, Malu Fou, Matafele, Vai Mea, Palisi, Tamalingi, Tau Ese,
tu fui opa moli no funga lei savalalo sa leufi o songi tau fusi tonga fuafua a aiofiti ala mangoto moli vai matuloto. To lima sui tau vā whaau le sa katopau ti ainuu o le Samoa Labour Fawalo Harry Jeffrey Schuster SUP o 5 gram tualau lelei HRPP to nuu fua moli amitua na i misi o le Fast ma vaya i Vana Eli o le Independent. O le tātou tūmalo whalean tatasi le ua mai a ia le tūmalo vai maunga whalean tatasi o awhio anga e au whiai ala fua, le pea, loto pā, pesenga, moa fau, se tua efu, tua nei manto, sina monga, ululoloa, vai moso ma vai toloa. Sui tau wā, whaumuina o papo soa nai o eti HRPP, manu leleua Dr. Sani Lameta HRPP, manu leleua paleta sala talitau tovale o le Fast, ma toma anga ua une Mikaele Keleko lie une o le Independent e toa wha sui tau wā. O le tumalo whale atalua, ia o awhio anga e lise fau, whale lau niu, si usenga, tali matau, tanu mapua, tapa o, tula ele uta matua tula ele tai, vai loa, vai nganga, vai usu, male au pani. To tolu sui tau wā, mo le whainga balo tala masina fau, le ati nuu Wayne So'oialo, SUP, wa au whaalele Mary whaafowina ta eu of le Fast, ia maulungia Elon Piliopo Pithem o le HRPP. O le tumalo whale anta tolu o awhio anga e au whiai vai tele fau, vai tele uta. To alua sui tau wā, mo le whainga bālota le tumalo whale ata tolu, le ala le pule rimoni aiafi HRPP, ma pāloa Louis Dowers o le Fast. O le tumalo whale ata wha, tawalunga iei tantu tumalo whale ata wa awhio anga e au whiai a whale ata wha, o sa fune o seina pui paa matoa mua. To tolu sui tau wā, mo le tumalo whale ata wha, ale vena ale o le Fast, mapu ta whaingata toi lolo SUP ma pepe Christian Fruen HRPP. O le tumalo sanga ngatasi o awhio anga e au whiai a ele, whale ula, o nuu, Solomona Fau, mata whaingata. To alua sui tau wā, lo au sola male malo ke netisio HRPP, sa maina kirisome tuli matala taula papa o le Fast. O le tumalo sanga ngalua o awhio anga ia e au whiai a whenga malie matuanai. To a whāsui tau wā mo le tumalo sanga ngā numera lua, Fata Ryan Schuster o le Fast, mawala i vau Seiuli Pepe Seiuli HRPP, maulolo tā vita wele se amosa SUP, ma tupu alii whaalili sa ena se wai Independent. E tumalo sanga ngatolu a awhio anga e au whiai le au waa, a lisansi sifo ma lisansi sae. Ia, e to a whala sui tau wā mo sanganga numero tolu, sa la Paulo Tuala Poto le Fast, sa la vai mili le lua Independent, Tuala Oliveti Ahim HRPP, ma Tuala Te Lea Lilii o le Sa La Pi po le Samoa Labour. O le tumalo sanga ngā whau a whio anga e au whiai le vi, loto soa, ma lua, o noa, whatitu, sale po wae, tufulele, uto le imala mutu. E to a 5 la sui tau wā o loo whapeona tau wā mai nai sanganga numero 4. E au fiai le fue to filau pele nise le levanga le HRPP, ma ta afa sa eni le atupu e o le SUP, pa tea tuisa tuli maseali itasi o le Independent, tanga loa tele pasi polo o le Fast, ia matumua ke le mete sa pauwitale o le sui tuto tasi. Ma lo le fonga to le paile ne foi vai ngole fefili tulanga pe ona ye le tau fai lava ia e fa la ulo atu tatu sui tau va u mai on the race tala ia ma ualo i foi ia tau va mo le tanto fai nga palota ia o lo manei onisi na o tanto tu malo se furulua ia wa amata ile tanto por kalame ia o ana lo filela so otuai ia le atu inatu ile vai so to
so na ai ta wo tele ya le vaenga le sa ta to lo wina to le pa ya mai se lava ya fio anga le ye tu malo vai maunga ya ngai mai ya fale ata ya inu fo ia na tu fesili le tu pulanga televo po fea o le tu malo e palo tai o fele suia tau no la tu ngai ya o le o la tu silafia ya tu sai fo ima fio anga tai se pe ona to lo wina ito tono tu malo ya o le tu langa le na se ya wai o fo ia tau pela le wo ta o nei to tono o le lisi le la wa au ili le la fa ai o le la o le no le maleno o le fio anga ba ne fa fonga ba malo le tino o lo fa pea ona ilalo le tu malo ma le tu malo o le vai ngata o le na pe ona fa la wilo anto wai le no fosilifia ya esho tato watunu a o le tato numero anto ila to mai ona resta la yo le ua to ina mai e se lau ma le lua fe lua se lau se ful ma fa ya ila to ya ua mai ona resta la ya ole a fa mo fa ya le fa nga feeling so tato watunu mo ni to sanga to le pai ia ole ma ngale ma to foi pe uma la vol se la wa fe le sa ta ke po le sa ta nga ia ia le office komisa fa nga palota ina ia ausia ya le la wa mata o se la uma le lua fe lua se la spu ma fa la va nga uma la le wa ma en restaurant ia va nga foi la na le tongi se lua fe ta la sala ola wa sa me le lua fe fa la vela o se tasile na va nga ta we pe ona ia le tato por kalamele ne ia fiafi pela foi ona fa to le taimi o sola tato tu malo ana lofia watu ase ya tau ya tato tu malo ya ele motele sala fa yo le awa wa ya tu lava ya ele tato por kalame fika wi lava le o tu tato fa nga palo ta ai mai alo ya tato suita va wali sila fia ya e tato tu malo te tasi o la fesinga tato malo longa pupu to foi mai mo le so tato tunu le va fai o le tato por kalame ele totally mal tato por kalamelo na vanga fai ya momole atu fa tai tato lango tu e mise lava ya ole komsina ya ole officer Britania Samone ya mfeo na fatu peina le nei por kalambe ya mfeo na awinatu ya ele mai monga so tato tuno itonu ya o mauta malawa tawa tele ya lisiva nga le ole tala no ina tato por kalame mafa mai e tato por kalame le neva ngola fiafi ole vai ya sole nei sa fanga solo ya onga ya ale vai nga fo yo tato polling officials ya mole tato fainga palota ya pe ona ye le nito sanga ya lesa amata melia so ngfo se pa ya le aso forele ya molo na fa mo ngai mai ya inei I polu ya ono o fo le to le pai le motali sala fai wale tau mata watu pe ole asolua e le e fo malanga toile au fai palota ia mo por kalame fo ia por kan fa la onga ia po a onga mo le au fai palota ia e ta wotele ia le vainga ia wala fo ia le sila fia ila to ia le ngata ia e to ia ila to sa ngalulu e mo ai ia ila to le fato o ile le ngalulu le ngalulu e fata se malitato officer awale tato fainga palota ia olo manei ole ia le tato fata la noanga ia malanfio ngai le sui komsinda ya le fenga ya patea ya awali fa mal mai no le o onga mo le sila fia le tunu temine ia e mole faftai I sui uma fa peona fia mai nei taiao e lua ia session I le aso I le taiao mena fiafi ia e tamafai lava e ui na pupu le taimi ia e tamafai lava ia le ofisa e tamafai ina ia faatino tatawa onga ne ona taua ia no fosila fia le au fainga le venga I o lato matafai oi e faatino I le aso le fainga palota e ao fo I ona ia ila tau fo ia le angalue
ia ina malama sila fia ia mamatai tu ia whaatinonga o tatou ngaluenga ona e tāua le latou sao e whai latou masui e komasina e mesere ofisa i tua e whale pālota. O le pokalami lava ia na mata i le whailoa o le tatou whainga whaavai mo polling officials o tatou tula fono whaapeona lima taitaina ai le au whainga luenga ia aile ngata i lea o tiute taitasi mai le PC, AOIT, o le AEO, ia man tangata le EO, le ai o le anga lulue, so o whaasolonga o le ngaluenga, whaamalama taitasi ia mta whaioia matiute, a i lātou nei tutono o le whalpālota, ia me se le whaatinoina tatou whainga pālota, e a mata mai lava i le aso e taunuu ai i whalpālota, se ia pa ia le teime toe fo'i mai ai ia tatou me whainga ruenga ma tatou resort for its Zonal Operation Center ia o le whaasolonga na tatou ngaruenga i loo whaatino i le teime nei. Manino le leima malama le saunoanga ia la whiunga le suikomsina ia le whiunga ia pātea wala foi ia le tūlanga i peo na ia o ngolo whanga solo mo tātou polling officials o le maua to le paiwe o male afe la tau o le ia nei upo ia o le tūlanga na le lo ia e o wa pe fōringa mai afe fitu se lau ia i la tau ia o lo whapea o na ngā lue mo po o lau whai pālota ia maua fo ia 5 se lau mo meo tamai tablets fo ia po o lo whapea na oina mai le tangaluenga waonga na wao mai tangaluenga waonga so soani le officer komsino whainga pālota ia e tau tele le vaenga i so soani le tūlanga ia o le tau se len awa o le sa fa mawina e tolu tesi marawalu miliona tala ia le tupe fo le sa fua ia mo le tala le tupe fa tino le whainga pālota le tau sa fo tolu tesi marawalu miliona ia o le la ua ona o le watula i maila mele o le pasi o le tala o le tupe ia le la ua tapai so soani mai tanga luenga le aonga le tūlanga le e le whaingo fia ia le ngā luenga lo whainga i male officer komisio whainga pālota ia pe a fua tuwai ia whai o le whaanga i o inga o tātou pālota ia ale tūlanga fo i le tau fua ina o le selen ia wai e le ngata ia o tātou mea whainga luenga i whaonga ia a o i lātou fo i o le a ngā lulua i le tātou whainga pālota ia i peo na ia i le aso tātou toi fo i ia tātou whaatalanuanga mala whiunga ia pāntia tāua tele ia le si vaenga le asa ona whaailoa ia lui tau sa whenga ima whaafitau li na ia whainga pālota o tō nai ia o le ua toi mati nei ia awai le whainga pālota ia mo le nei tau sanga ia e peo na ia niso i la tau sa uta ua ia sa ngā lulue mua foi ua masani foi ia i le foi ngā ruenga au nisi foi o i la tau ia o lo la tau ua i taimilia ia ua ngā lulue whaatase ma le tātou ofisa o le komisio whainga pālota awa le tātou whainga pālota ia mo le nei foi tau sanga ia a fuatu ia i le saunoanga pātea mai le luafe sfuluono sau nge le luafe luatasi o le whaapopo pea ia lua tau whaapopo pea ia whaafitauli ai pe o le baengal na le ua tipsilo ia luafe luatasi luafe luono le ua tu mai le luafe lua 5 o le ua tufa mo meo videos fo ia tanga ia i le au whai pālota ia ma pe mata ia i ma sila ia whapena lava ona pe tepe o se training fo i lea la whaatino ina e whaonga i la ia mo meo ata videos mana tua lea sa ta ue pāte uti le taimi sa ta pena i tato whainga pālota le nito sanga e peo nisi o awala ia ua lātou tau mawhai ina ia whaawhaingo whielo lātou ngā ruenga ia le poe ina leo whaataita inga ia matu ina tu ia i lātou o le lātou ngalu loe whaatasi ia e anuar ka ia mamaka mata pena iai ia awai le tātou whainga pālota le vaiaso la le nei ia ma le vaiaso fau le whamai eina i le solua ia ona ngai e leo le tātou official mo tele sala whai moa o ngalava ni e tasi ia whaatau tei le aso lua se furu ma le wha ma le aso lua se furu ma le 5 pero se tūlanga foi le na whaapea ona maua mai le officer silio le matanga luenga o aonga ona o le la iai le a fianga
o onga ia mantua le watu la i mai nei le tanki fever ia o le foi la le atele le afianga wa onga leanga o le ua tu uma i luma fai nga palota o le kalena la fa le wa onga ia o le la fa pe ona isi na afianga foi i tamaiti mar fa nga solonga o por kalame fa le wa onga moni lava ia wa o le to tele o niso ila to lo awa ia le o onga le ta to polling officials ia o ali ma tama tai fai ya onga ia ai ele ma fai ona tu wa sisi nga duenga le ono sisi nga duenga le ia paula vale o pa lo tele ni tu sanga ia o fetau tonu ma le to la ngai pe ona e ta tu tanki fever ia male fa'alaulo ina le afionga ia ele official o mtanga ruanga ia wa onga manga no o pe ona yai au nisi na tatu reporti fa'aloto i fale tonu lava ia ole tatu official commission fa nga palo te pe ona yai ia na tu nga ruanga fa'alu mamau ia au tatu ta penai ia mo le tatu fa nga palota ia tatu vai nga fa ubu fai mo tatu suita va tu to tas ia ole sa ia tatu por kalame fa'alaulo sa ele nava yaso e pe ona yai le panti ale fa to le to sa mo tasi fa nga solo el moteli sala fai le lau te va ya ku pe le nga ka mai nga ngai fo monga ia le la ua to malanga mai ine ia fo la to malanga ta el moteli sala fai ia e fa la wiloa ia e so uma ia sala fai la to fa la wiloa ia ni so ta to panti e pe ona ia le SUP ia le sa mo ia le so ta inga se ta se foi ia o ta to wa so upu mai le ta to parti le SUP ia lo tom fai la vai le vai so fo ina ia una ia le fa la wilo la to na vatau po la to manifesto fele i lungo le TV ma le litio ia a olo tu la vale avano le suito vai e a ngai e susuma fio e lona i tumalo e ta pena le mai ela no fai nga balot ia o le vaenga foi le puipuia ia te tawa tangata po le HRPP o le ua maua le afa peona malanga tu le motele i salafai ia e feiloa i mafa asoa ma le motele i salafai i la tau foi ia na vatau ia awa foi le filifilinga foi ana malu le tunu la tau ia po ai tonu te tau ona palotai o le vaenga fa upo fai foi le labor ia ole tulanga na ole nga ila vai tu malo la to sui tau va ia matama fai vo ia fei lo ai mo la to malo ia ma fa mala mala mai fo ia la to fo ia anavata e pe ole te mile nei to le pai ole malo si anga ia ole sui tau va o lo ngai sa o le tu malo le te mile nei ia eta pena mai ia le lau fai nga palota tato sui tu to tasi e pe la bona ma pese atu ia e vai aso tasi tato por kalami ava no la TV mo tato ia wale o la to sui tu to tasi ia wale fo wa ia le wo ia tato pure ports ia o tato posta pe ona fa pipi ia e lumo tato fale loa ia o tato ta vale o le lava fo ia mau le ava no tato TV nga i mai ai o lo fo sanga ia be e sile aku nga malo silo wa nga i mai pete su a fio mai TV ia wa sila mai lo tu malo au kilo mai ai ma sila mai lo tu malo au le lei o le lato su tava ia masanga fo sanga fo le wa ia le tapena tuai ia mo le tanto fenga pa lo tele ni tau sanga to le pai o ile tu la vale mo mata wina inicio tu malo o la wa mata na inicio fa ta mata ta fa le anga ia billboards ia po ve fa lo fa nga na si ta va mo ala to fo ia fa la lo pe la le no fa tu lo fa fi tu va o TV1 a wa le fa yo na fa le anga se si lo wa ka no TV fa le anga lo si fo fonga le na lo ta fa na mo moli mai a pa le me vala au mai o la ua yesu tau val taimi le nei la ua vala awa te mato ofisa ia mala fo ua fa pena ona fa tal noina la to mata upu ai mo ila tau ele vala awa tu ia ua fa fitu iva o ia po lo wasia sia tu mato ofisa ina e molino ia mana ia se mato pito e malu le ia re vala awa ia na le a fio tu la ia e au le fo ia nai tama ita ia la fa felo ia mai lo fio at ia ua o se mantu alalu ia mama fa manatu ia mo tanto suita va ia wa le wa sa olava ia le so no ngale fenga to le pai u tele la fo ina sa u le fa longo ia nai na va enga ia a ole ta u lo wa nga email TV ele a se so fa le anga ro wata le TV ai a fo la le temi ta puni e ta to fa lo e fengo fi nga va la me ese ia nga ese le na u pe o tu langa na le ma te to fa mana to tuai ia a wa ia le mai moanga ia oile suita va
ya sui fa audio li mo le tatou whainga pālo tai peo na iai ya ele nei fu te sanga na manatula ya to le pai ya ua tatou o mai le si ui ma le tō lungo le tatou Port Kalambe le nei ya fiafi whaafitai le ofisa o le komisio whainga pālota o le TV tasi o le company le sivafi ya whapea foi ona momoli le whaafitai la whionga ya tu le epa ya whapea foi ia le whale tua ya amiatu kefi whaolotoi ya whapea foi ia le company malosi le native event ya mo le fesoa soni mai foi ya ele tatou Port Kalambe momoli ia le whaafitai ya ele ofisa o le komisina ya o Peritania iso tatou watunoo ya e tu sai foi ia le whaatupeina o le tatou Port Kalambe umawhai ai on a wina tu sa o tu tono to mota moto lawa whaafitai le mai monga sio tātou tunu whaafitai to le pai le nea fiafi ya tātou toi whailua ya isesio na whaupoponga le vai aso asau manuia whaasau saunga le atunu to whaasoifua. To whaasoifua.